ndimbi arari mathukane jawe ijarayitu kunende ndaitara komba kwithira agabetikira mwita ndaitari for today akabetikiria atuve kwithira nende agitwelesa bwega bira bigwito mental health juzi ituronete mwekuru ba kosene ya mukuru wawe othi atathiatira rugono mwekuru na bawe thumu bathatu othi atathiatira barari we karari karumenyeria kabo kuria bamenene kuria baruete mwaka membi era kinya gita mwekurura I don't know ni atathwandie aikinya kura twana twawe ukuthi atathiatira gwatwika maybe in one way or the other karari na thine mathugane kana maybe arari na stress arari na depression kunende mutaalamu wari yao akenda utwelesa mental health eko yanda mukethe ndemurie ukwaje ambira am well ndemurie uko well ile ya serious kabisa anyway mberekeria amwate ogeni ombe kwithira aitukethe na tuketa na mbere na kumba kwithira tukithomethana na kumenya mantu jengie mental health. Karibu sana Dennis, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Tuteriana atueriana last year 2025 lakini ya God ni nani akaamua atumbe kutha tutrimana aruari. Karibu sana. Asante sana. Kimutegerwa Meru TV ndarombo mukethi uteke kamera ku au akethe mutegerwa Meru TV mtorate ukumenya ombe kwithira agikumenya au mwiriro tore akuna araumite unafanya nini kenda tuba kwithira tukimenyana. Inko bukethi bwega sana inko gwirwa mono nontu bwa kuja kwithirwa Meru TV bochio mekire witananto manto ja ugima bwa mathuganio. Yes. Na ijo manto jo mbite kwithirwa ja kinyiria nto sana nembere mutegeri uri antu bwa kuthoma gintu very important kana kina maana sana na litera kompita wa Dennis Kithinji Muthomi mbithirwa ndi mutaaramu wa manto ja konie ugima bwa mathuganio addiction psychologist and a mental health advocate na gugia komo no itherwa igutetheria bara bomba kwithirwa bainyiritwe mathuganio kana kinya bainyiritwe imbogita mbogita cie kwinyingi mono cia nchobi thigara kana mathuganio eje jau Anabella alikia kugweta janya depression kana stress ira ciumbite kwithwa cigita bioni na ndi muntu jau kana kwenda matibabu na kwenda counseling atetherwe mbogita ira athirie ni ngo giekwa na imbitana ira ngo gina rwangirwa Meru General Psychiatric Unit na rehabilitation yitawa Someko Wellness and Rehabilitation Center isaindi chia kamba kiambere Meru National Polytechnic kwa u na imbita inyama skuru chonto kona narwa ndiri aja Meru TV imbita inyama skuru kanisene kana community gatherings ko buita na manto ja ko mutege nyimuke ja kuthwa bwina tunisa kana bwina skuru kana ntwara bwije community ne chemana ya no joju kinambe kwa tukithiria show ni kenda umba komba likambeja mbuitana manto jaja koni ugima bwa mathuganio na ndi karibu sana nikenda tumba kuthoma amwe. Okay. Karibu sana Dennis na tukinyaba gutikiria kuya kiri studio chetu cha Meru TV kututhomethia mantu jengie mental health. Endira tukwariria mental health na narome nukuwa tukigweta mental health sana mental health sana mtu hapo yebo karara mental health issues mtu akarabu mental health issues inda tukwarire mental health ni mbibyo ngo tukwarire iyo anti bakugweta that term mental health sana lakini tuga mental health ni gintu kira ukwithiria igi ku influence mono kana igi ku affect ura muntu akuthugania no ura akuthithia igintu no ti muntu kingi na kikambuge uti muntu utiri ugima bwa mental health twinde kinya wugwe kana wuni na mutegeri twinde twinio we have a state of mental health na tuga mental health ni wishiria kugwa kwa emotions psychological emotional and kuringana noro kuigwa oro wishiria na ndikira ki affect ura muntu akathithia for example kwina mama December wethiririe na kuruga nyama na kana nako kachiumia gwita kutaka chuburia kethra nyama ikugeta ate ikuya nukumenya jukirie chuma karinga njara yunika na ebindi bete sipitali aya kwina ongi no kethiria kana igo chiumia kukinyira bya korabiria nyina kere akakania ngere atiri iyi tabia mbaya for example etere irio mtu getaire irio biaya ukaserved ukaria achiari babo bairi imbie toma bandira na the same case but differently ora no kare na muthora ithukira mwana amuringa uyu ungi no kanya mwana na jirenja kamwira tiga mtu ora kukarawari kairio bieja ugatayiro kidogo ukaria
kira giatuma antu babo bairi bandila na the same issue differently yomba kwithira mono influence na state yawe ya mental health ku ugima ba mathuganio it situation you influence ora batu tukuthugania ora tukwaria na ora tukuthithia ku uti muntu teo mwanya ni mental health kwikaria atia is it good or is it in a bad state but we all have it but kira gikunditamine mono ikaria atia. Wow. Okay. Na no tunendo wetura twinthe in one way or the other uti muntu atina ugima bwa mathuganio kana atina mental health issue chiawe. How do we define kana na ata muntu akomba kwithira akimenya kwani ira ya kawaida ira mutaalamu akuwira lakini hii si ya kawaida hii ni ile sasa ile extreme. Yeah, sure. Kingi kira tumba kugweta ni ati na mutegeri amenyerito ariria mantu ya mental health kana nyomba kujukia this topic kulingana na World Health Organization inionanitie ati Kenya turi namba 5 ningwitikia thaiba kuthithia new statistics but kulingana na ira bathithite previously kionanirie Kenya turi namba 5 ndiguru ire inyirite mathuganio sana na turi namba 9 ndiguru yonthe namba 5 in Africa namba 9 ndiguru yonthe ndiguru ire inyirite sana mathuganio nego tikinya mutegeri no etikanirie na atwi no tutukeja gutegera manto yara yokarika ki news kiri maredio toigwa TV nturene itukuigwa manto very worrying taja wori kiri kugweta jamu antu ciura antu kura abangi pamwe antu ibagwa turi mbugita mathomo ya barema ntura ciare mai mantu iwamba antu ikurumana manto amaingi mono so na ikona ni ati kiri antu batanta tubara bena thina ya mathuganio batano akibo batano batita gutungatirwa no mwake wita gucho tungata na ningyo kirwa ngiro mental health ni kenda berinya twera mutegeri ni ate omba kumenye na thina kana isasawa ni ati twagweta kintu kitu gwita mental health mutegeri ni ati kwina manto amaingi mono mental health ikamata and mental health kwina so many branches jadi ugwethire kugweta cia mood disorders cio gweta depression kana kuinyirwa ni mathuganio kwina manto jakire jo kombo bwa mbugiteiri tugetie kugwata sleep disorder section manto jaro ya maingi mono under the mental health na ndikira kiumbo tuma monyo umenya kethirwa wina thina kaingi mono rira antu banja ku affect wa ni mathuganio mekarire yao na njia guchenjia na thina kunyo yonekana ni antu bakamenya Dennis atitite bwega kana kinya wengwa no wigwe utitite bwega mantu yairi na kiri antu ko observe rimo no tuone general appearance ya muntu yanja kugaruka kithira Dennis na ramenyerete ku uranda ramenyerete we present grooming yekwa na mikire kwa ndetho ndena mantu yo mpinyeria muno kiambere ntirikana inya kwinguru mzuri na ruo no mbeje kinyaja antu nurite mutundu kethiria mutundu jwe na ruko yu soketete nguchi yako kethiria cina ruko o ntegera goko na mwinya mbejete stundi haya antiritie ugate gumenya muntu uyu akwambia gwitejera na niki ukeja kuthingata muntu uyu ndomba kwithura ndina thina yakwa ya mathuganio kingi nakyo ni kwina mikaririe ngi muno echenja ye muntu ndimo kethiria pamwe kinya kumama muntu akwanja kwaga toro sana be mutegeri tika wainda kwaga toro kiumia wage toro kiume kingi na inya kingi utikuona toro tukajukio ntubuwe wa kawaida itupatari ukarante kulo tukamenya kakwi mantu jo tuchumbura psychologically kwina issues cho tuchumbura kana it's a medical issue kana imantu jakonie mathuganio yako so kaingi nyame karirie muntu ni chenja ye toro kana nyamirire kuibomba kure mwenyi kora buru Yes. kana bangi nya bakanja kora zaidi nontu boko kwa mathuganio ko ndomba kwethira na stress kana bela focus sana kire irio alita stress chia na kure irio kana kure matunda wetira ya kara dance etira ra kara nyama etira yani one wa kwiriri stress ko none mtu akine no mutegeri tu amwira uwe tu kuona utina stress lakini kumbe huyu mtu akona shinda Wow. kana mtu akaremwa ikure ingine o kira kitumba ko observe mono mtu akamenya tete bwega kwina kira umba kuona kimwendo waku either drinking or smoking pattern yomba kuthura mtu uyu na aramenyerete atamenyerete kunyinya nchobi kana thigara lakini nande ambiria kunya nchobi kana bwa ranyinya inyari mo mweri kana rimwe kiumia
lakini andu ntuburi buraere ndiri. It might be a sign of a person who is struggling. Na kingi nakio umba gutegera mutegeri ukamenya muntu mathugani jao ija inyiri tukane na thina ni bara bomba kuja kwithira bechebaniria na ngugi ka bechebaniria na antu. Tuta isolation. Wow. Muntu naramenyerete kwithirwa wiki kundi ni gia kuru kia yuthi kana mwana naramenyerete kuja bukareja ni ramwe lakini nande okethire muntu tu akwambia witenga. Withdraw from people. Tai muntu na itenga no nto manto jajo amuchumbura. Kuna tai muntu amba kwithirwa akienda ka normal break. But now isolation yeje buruke ja kwithirwa muntu disinterested na antu. Kana mantu jaja ragwira ya muntu. For example ketho yangu geje mbona ukitabwa kana umiendete. I know you love your job. Thank you. Na ndugu ka for example ntuko iji gukwigwa inyo gikinyeria muno kwi yangu gine nuko borora thitha yibo kurema. Nukwigwa inyo na body fatigue, utikwigwa motivated, nukwigwa we under pressure, utikwigwa je kainya umba gukira mutegeri wetango gine iwo kurita. One it tells us yomba kwethera wina thina buinya burnout, maybe you need a holiday. Yomba kwethera mbuga you're not motivated where you are. Kana mantu ija maingi muno kumania muci. Na gintu kira kingi nakio antu bomba kuja kumenya patiti tabu kaigwa into twita family dysfunction. Rimo kethiria kwina constant quarrels kana conflicts kana disagreement in the family. Ikawainda muno antu kuja kutira lazima to agree. Kinyoke ja kuthwa muntu ena moya kuru kana mukuru inya muntu mutano ngina ka mwaro ngina kainya muciari. Tiro ndantu bomba kuthwa bakiangry. But ukethiria huria family could deal na issues, chaos na violence everywhere. One, it can tell us that the family is not well. So, na kila kingine kia mtu amba kumenye wengwa, no ithiria mtu akigwa ena sense ira tuita oppressness. Ukiri ukaigwa ije kote na maana maisheni. Ukaigwa we utigintu kiaku ugwitira wega you have become hopeless kana worthless. Urigwa mtu inyari mwake ari akagwo ndi otheri uti muntu umpagiteo ndi muntu otheri. Kana rimo kaigwa muntu akiaria akenda ena intuitions cha guchiura kwa muntu akiwinya ka wenda nogere maisha jaja. Utikintu kiuntethia na ndi mbuga it's better inya muntu akwite. So mona na ria negative chira maingi tomba gutegera tukona muntu uju atitite boga kaninya gomba kuigwa kona I think I'm under pressure. Lakini the opposite of this is very true. Muntu is mentally empowered. Yes. Ukethiria thairia athangwe ni muntu. Tirasima buthangana noe. Muntu akoruma tirasima burumana noe. Kana nyerera muntu okosera. Ukethiria wina nkoro bwe kurekera, wina nkoro eguso tissues wachuria atire. Maybe muntu ujo kinya accident can happen. Okay. Ukethiria ntoburwa ibukurekanira. Muntu is mentally empowered. Te muntu ukethirwa he very negative with life. Kinyona ka challenge kidogo. Atithirwa agichira agikodema. Muntu mentally empowered nya kona some challenge or even failure or negative consequence. They always be like manto akabwa rojo. Na hu antu kwe koma. Ende rojo ngwetikia kagitata. Ikabwa. Muntu mentally empowered. Muntu ithaire na kwimenyera ogima bwawe. Alright? Muntu mpa kwethiria na kumenyera witire bwawe witibwa bwangu kina kwimenyera na go take care of themselves. Muntu mpa kwethiria mbuya no chiki out kidogo na kwiri want kidogo. Nenye kingugire awa kulita na gwita ngugire na motivation jo munene muno. Muntu mentally empowered kinya kona challenge most probably traisi nya thugania guchita moyo akathugania atiri. Na rino tukuona manto jo mpinyeria ino mpumba kwaria noe ikenda manto yakwa ya gitate yanyia. Kwa basically tikuga muntu ura we mentally empowered ndi muntu we happy. Sometimes even happy people are wounded. Jo muntu ri kire kuga no ne muntu smile na kitheka tiko maanisha muntu akitheka kana smile they are happy inside. Lakini muntu we mentally empowered ibajuka ya kanya baka reason rira bomba kwithirwa bagikurukira manto ja momu.
Thank you. Animboga sana Dennis. Now kwina mtu atiriri kwina no stress tia kawaida na kwina mantu ya kawaida yaratumba kwithira tukulukire yatuma tuka upset. Kwi gintu turimanekia kyotha you can react differently sana wakare ya mtu maybe kinyati sawa akirine. Ni hata tubati ku differentiate between those normal days and kwira mantu yate sawa sawa na mtu kabisa na ende wina thine mathwani kabisa kenda tutika tutakulibu wina thine ya mathwanio uwo wina thine ya mathwanio uwo tina yona tukulibu kuringa na mantu ira tono kibwithia kana miaririe ira tono kiumba kwithirwo kiari no to of course tu antu bande na tu wanadamu na mtu naethera aina tukuchiawe kwe tukutotrimanikia Dennis nkamwariria mbondokira burere mnona no beta nkiwa Dennis nendika ina thine ya mathwani okay no gwera mono by the way you're very good at your questions. Thank you. Na ora ya mauri mpenda mono no ntuni tetha ni expounda deeper. Ora muntu abateri ku approach kana kwanza kana nya kugeria woni mpumba kweresa mutegeri thina. So kampa agree na ugo number 1 na mutegeri amenya atiri teguru ije tukara. Ije murungu atwere. Tutira tugakara tutumbo kara stress free life barakuga stress free life ngaba ikashagia kidogo tugibachi araidi kidogo no to sometimes it might be very difficult ukaro tu na ukaro tena stress nyaku might be signal that you are not well because in this life kukara tena stress ni gintu almost impossible na toga stress mutayeri turiuga daira ukoja kwithwa no kuigwa na nguru hiruike kama no to can differentiate atia na ndi mbajua nengi challenge ya kawaida kanta alidi kidogo kirugo orike kugweta toga stress mtu atumboka tena stress mutegeri yuma no ntitu tuna mianye mingi mono stress mostly iri negative na positive na negative daira for example omba kwithirwa mbuga no kugite no prepare witangwine jagoni na aru ingukari ndiko atia kajira kidogo na ndio nyingo kali ndiko anje kugwatika stress kidogo ino ntikwenda kucherero so already ngo kali ndiko kwatika stress at that particular time ende da chulia na ndiri na tankama ni njaja ask around ankolingire tumenye ni atia na at the end of the day I made it yomba kwithirwa kinyako mutegeri for example no chulia fees gwakarwa atia for example ndi na manto yako ja fees becha chako itakinyanira kutakana mna gani kana oba kwithirwa nyingo ge kurugurite buga mindui no chulia na kuruga irio mwanka thasta na ri customer mwa kiwe yanyu chai buga karwate na arua na homba kwithirwa kinyingo ge ni okurita jonto na ndija ugo kethira no thithirwo promotion niyo thaira wa promote ndiri no watu nya ku stress no ndo no chulia for example na ndigite kinda yawe ikinena nene na takomba na ndiko ndira na antu bonde kwinara ndari ndikumenyeria na ndanganira na ndi andaitithwa ri kono ethirinya muntu mbuga araitango ge ya kwethwo munene na aria bandu kethire mutore nyano agwa tu stress positive but stress yomba ko motivate akathithia much better than he was doing actually mbuga for example na they are being given a task na nya think when this stressed I need to help my game na roga gira nyamura ko motivate nyamuntu omba kuthithia zaidi kwa hivyo katutikanirie mutegeri number 1 pressure tukamiona ndiguru neji stress laimwa mantu jatita ora tukwirigirite no tobange ontuju ukethire tugweta no urume munda mbura egachererwa no urime ikaura zaidi nkurukioro kwirigirite na no irime mantu jakabua yani no rugore biashara tukwena rwekethora yumi rojo mantu jakabua kwa hivyo katumenye atiri kwigwa bothoku having a bad day does not mean having a bad life you know no ethire naru antukwe kwa ni thuki na inkuigwe mpinyire tu na mantu jatere torango bangite mutegeri wa shita moyo kana wi condemn kana wi lebo kana wi ruma don't even curse yourself remember there is a time you under a good day so naru akayokira antuko ne etikari uria yomba kwithwa mbuya muntu njurona atero na customer by rasta bua wikirinde kije tamba thake ndara mbu nyaba gwitite retreat bono teri bauga bakarende guru bari irio bia thira so bere ntukwe kwitakia always have hope na kuga kwithwa na aru ntukwe ku ni thukite kuga na ndi maisha yaku jarathukire hold on a little bit but now the energy to chumbura matuthina tutunini
yomba kwithira mwakuru butiraiganwa no mukuru yomba kwithira mwana utikwerwa mitugo wewe yomba kwithira inyi yugo ka stressed mono kiura ino gaita mbecha mantu nuko ija kumaniritie yomba kwithira muntu gatete nya mwendo wawe pole sana kija kwithira nukurukira mantu ya jau na ndikuka mantu ja jonde ja unganua Jagatonya, jaka mtu stress, but now, kuka ejete stress ire kawaida, ika graduate, ika uma primary na ndege eta secondary, kana ika uma secondary geta university. Ndenda kuga ata for example, yomba kwethirwa under normal days zirira wina stress. Buga no ali na mtu ukaigwa, mutegeri nkoro ekwie nama ukaigwa, nkuigwa mzuri. No chiki out kidogo ukaigwa, nkuigwa bwega. No wina karwembo ukaigwa wigwa nkoro yuga bwega. Kana ukathikira your favorite song ukaigwa I'm very better. Na ndereria mathuganio jaja jangira nduiti ja murimo jura na ndetu gwita depression witha irio thitha yetu mantu tu nde tu tumaigwa better but you are not feeling better. Wow. Ukageria kwaria na mtu kinyakethera no kwaria ukaigwa ntu brabo kunyia but ije kakuigi ntu kindene kuikario kironda. Kumaanisha stress icha kawaida kulingana na orana ande if they were not solved. Utamanenjire ku solve to they know to nini ketumbira antu they should actively solve their problem. They will compile jet jenene with the time no jai murimo ja yoto gwita depression no jai nya anxiety kana nya murimo yonge to schizophrenia and the solved traumas or issues they can now resort these problems. Wow. Na ndini with area untu buibwere murimo such that bwa murimo bwa depression mutegeri no thithirwa counseling aki etethia. Why? You need treatment. Nonto kwina feel good hormones ira dopamine chiena mirwe ni murimo jo stress below the normal ranges na ndego chitithia chieja to the normal ranges mutegeri ukenda matibabu na wende counseling na wende a lot of guidance and with the time we adopt healthy lifestyles irio komba na ndi kwithira muntu akibwa kukwina mwanya icha kawaida lakini chiaraka kwa contained chika graduate na ndikai murimo jojo jukenda ndawa lakini stress might not even need treatment. Maybe a different positive approach to it. Thank you nibwega sana kwina mtu ombi kikuria atiri Dennis stress chubati kana inya antu baraba kwa timurumia mathuganio ni antu bara mimbi bengu nene antu mimbi baraba kinya batena mbecha antu baraba ina bakunywa nchobi uni wachira uni ndina kangene kaga kwani niko sawa uni nte mulebi okachia elite to mantu netro umbikia kuthwani ya tutumbike kwithira atutu mamuntu omba kwithira akiwatwa depression kana akiwatwa stress kana murimo yoyo omba kugwata kila mtu. Murimo yoyo joma thuganio no tutugire kwina mithembe mingi muno ya kwithukirwo no gua depression je uo gweta yo kombo wa mithega antu bomba kwithwa baita me antu baiji wa wetogi maboma thuganio turariria nthu. Yes. Which is not the case. Tendo tukwariria te kuma ndu mutegeri omba kuthwa no ndikira ya lakini wina thina kiri mirire ku wina thina kiri your sexual life. Wow. Wina thina kiri manto ya betting wina thina kiri manto ya religion kinya worship religion yeku yongo yomoko gwato kombo such that ukethira ndinya te ko worship inya no tete njira na ndinya murungu te gwa kwirigira withiro ukariu gukara na nyamanto ya betting tukuona muntu omba kwithwa na kombeti muchara jo ejunthe endo kaigwa kiuga we atina thina no ntetegera ora wina thina bwana ora okonyo chobi akawa mutaroni. Thank you. Etegera kono ora wina thina no ora okoya maratashi kana utinde na rukwa tu chierewa we smart you are grouped where you have a suit but nande ihe muchara jo kugitonya utikuigurira sabuni utikyo gwikia nja no ntuchio ndio gwikira kiri betting wikinya nja utikyo wina kyo ukambiire kwa affected mathughani no ntunandi wambire gwita gwika ire mweri uthiri kenda wona mbe ukenda wona ingi muntu ati sawa they are not well yeah na ko anto batitha bakimenya kinya uitira bwangu kwina ntu twita workaholics people can also be addicted to their work kuka utuchia kanya gakonogoka ngugi bangi baingira ibanira konogoka kwano ngugi inyayo ithina na imbajwa so rira twaweta mbajwa iki mutegeri namenye tutigwariria mantu jando aki
muntu kwaria wenka kana mantu ja chau kogu thine ju tu muntu utumba kugwatwa niyo na by the way let me tell you kire mantu jo konye ogima bwa mathwanyo ana belu yao candidate oni ama candidate owe you are candidate mutegeri you are candidate kira kina maana ibatu kumenyero gima bweto ba mathugani gutikathuke na inya kuringana na statistics actually ichona na ya kiri antu bana umwe in their lifetime akethirwa ina thina fulani iyo gima bwa mathugani kiri antu bana muntu umwe ko tukeja utegera antu bara uchemenia abo kinya witete town witete mugutano kana witete ngugina antu babo uchemania abo baba ingi kiri antu bana umwe akethirwa ina thina ya mathugani so it tells us thina iji cha mathugani titambuaga ugwe ketha wina bio mbeca kana utina cio ititambuaga ara umite ititambuaga community yaku society yaku kana rangi yaku kana race in this entire world it doesn't matter where you come from. Wow. All of us can be candidate for this challenge. Get me ukona na Ndeja Meru TV bukuthithia enlightenment iji utegeri amenye thina ja iji exist no to ba munya batije thina ini karawa baije thina ni waju mutwe kana ni orumo ikiu na no ithurinya na thina icio na ciumenia mathwani okay anibaka sana enao kwina mtu akauria atiri kana akienda kumenya endira nende kwambiria kuona muchoro kwa burararia na ira na antu akwambiria kuwithdraw kuma kiri antu maybe kuona tabira rare acho chikwambiria uchinjira na ambiria gushuku no waithire aina thine mathuganio na nkamwa mimbi kinya ku reach out ke babu nende atalam abu kumenya mantu ya ni bibi katuma bumenya kana natabuka bwetheke na bumenya kauma mtu ithine mathwani aina niyo mtu stress enacho mtu depression enacho nani atabuka handle the situation akana bravo ando mtu ana stress no bubu ando mtu ana depression. Okay kwina process ira tuthithaia na of course utaka mtu akiriki is not enough na kintu kia mbere mtu no airete cibitari wengwa batware rehabilitation kuri antu baringa mtu akeja kwira daktari oni nte kuiwa mbitite bwega bamwera karibu bwa karanthiguru ukamuthikira akwa analyze 1 2 3 4 not to trained and we equipped to know mantu jereresa na from my observation there is a problem kuno nyomba kurema kuikieresa lakini ya family yao ukethiria yani kuna kitu tuta history taking one of the things that yomba kututeria watu to arrive to a point that this person has a problem and this is the problem and this what should be done ito dida serious assessment Yes. ugassess mwaje from even the history it is in our screening tools our assessment tools chago tutetheria tugeta twina roll down from presentation yeje iri fall under this criteria presentation yeje mutaramu no baterio mitegera presentation yeje oniani baterio tegera yani kwina assessment history taking screening tools na nyari mwenye ithimi no tuthikinya ithimi kwa screen mwiri into beyond the ibi tutetha area kwira kumenya atiri muntu ujo specifically ithine iri kuyumba kwithura kigitata imuchumbura for example muntu omba kwithura akiuga we muntu kaitha kwira muntu na aragira wirigiro na era iteja ni erie mbuga every time they are sent and they never used to be like that nento kona bekara bakirira muno beimba kichimena rimwe nyi bakwaria mantu yo chiura kana bakugere mantu yo chiura mantu ya no tutagere for example twatumira the screening it might guide us muntu omba kwithura depressed kana ke under crisis kana kwina gintu kigugitate kwa hivyo twageria gutethia muntu ujo through personal one on one sessions through ataramu bangi bonthe na through inya history taking tuka conclude now this is the problem twamenya na ndi thina kuringana na intensity kana the weight of the problem na ndio no tuijaira na mantu ya matibabu kwina muntu tumba kwa mwa uju kuringana na thina enio yomba kuthwa ni ombogita kana kainyiritu mathwani uju arenda kuandimitwa cibitari tumuthitherio tungata ena atwi tukimumenya ira ikuringana na severity emantu arajakari kwino kuringana na assessment no to ategera tuone atiri uju
no tuthithie mbu inya counseling na inya treatment but akiuma ome kaja akija cibitari kwina onge nandi kuringana na the findings umba kwithiria nabo baba no tutake tukona inyojo atigwitaji medication arenda aki counseling na tukambite that process of counseling kwina onge inya tumba kumenya kuringana thina ore ng'ana yamba kuthane mugite nchobi kana thigara kana inya depression tukona eji tonyete etonye nya kiri family even the family is affected or it's sick kana family ni uchangia muno nya kiri thina ewe uka mtu tutemuthithire matibabu wenka we also involve other family members but also with this oral consent anibaka sana enao mtu akarea kurigitwa kana akarea kumenyewa mapema au fa murumo yumbike wita ngambiri mbugere kiri anto batantatu bara bena thina batantatu bara bajetu mathwani batano utwa wita kuwira utungata no mwake kuringana na statistics wita kuthithire utungata why demono withirie for example buga antu nya batia aware that they are sick ikitumio kona na ruito gwita nantu haya pamono wetho bare aware lakini nya bate kumenyina bageta kugira utungata bangi no bethire they are aware iba kumenya bota kugira utungata but they can't even afford haya onge no ethro na kumenya manto ya yonde but they are ignorant or literally patu chikiro ntubra bakwenda kuimenyera so na ndike ja kwithirwa antu batita kutungatwa na iri imbajua then to extent ire humba gwita number 1 no iretere muntu gintu twita no iretere muntu health complications number 1 no ndirikinya muntu develop thina ingi cha mwiri ciumene na mathwanio ya kwina thina nyingi muno cha miri tukumenya muntu no ithirinya mbu pressure gwitia sukari kuthithia complication nyingi muno ciumene na ariko naja so complication ina nyacho chiaraka kwa sorted kana thina ire tumite inya igineti kana lifestyle ije tumite thina ichija muntu yo tukona health yewe iketho at risk number 1 no irisot kiri gintu twita occupational dysfunction kana family dysfunction muntu keja kwithiria apart from no irisot either kiri kinyagi kuo muntu yo no aire mwa wehengwa to a point ira twita custodial care such that waremero buru utigintu mba kwithithiria utikundia utirumia utithambia no ngothithiritwe ugeka wa home kwathithiro gintu twita custodial care it can be that serious na thine ya zindi mono unfortunately kinyagi kuri mono kijire na njira riko no kinyanjire iye mtu achitete moyo kana nya complication ya manto jangi bonge naku mutegeri no withirwe we struggle without the help but you are not productive in your life eira withiria mtu nguge umurema kada ari mwalimu ari daktari ari mwana biashara nguge umurema na araingire biashara kiraside ateta gwitana ateta kutegera ajie as a result ya kuja kwithwa none thina indethirwa atatungatirwa so it can result to occupational dysfunction completely na kingi na kira kiumba ku result mtu kwina gintu kingi twita antu no ithire rimwe mtu ngugine inde atingugine for example tumita presentism they are present but they are not being productive they are not being progressive jago no ithire ngugine inde utithugania ategeri baba meru TV ndenda balitani tonto pamugima bomathwanio okethwa wingugine ithare akinyoka gitate wachitira you are present but you are not progressive or you are not productive na go gintu kingi twita a motivational syndrome okay it's a condition where or a situation where muntu utigintu kyo mu motivate this life we are agakure sawa ona ngugi agakona ngugi sawa we athamba agakuthamba sawa agwa kigerio akuruka sawa yani utigintu we engwanja agakwingwanja sawa tu yani guka you are just living
muntu akarega gutungatirwa na yu tibu wendi wa Murungu na tibu wendi bwa antu bara bakwendete o muntu wonde twenda ndiri nyo wethro wina ambajua uka threatened ukenderea kwa progressive in your life kana productive in your life ketho last year orari point A uka move to another point and to another point that is the expectation from life lakini mantu yayo njakara kwa threatened igetumio kwethira rimwe igwina inya emotional outburst kana crisis nyingi muno tukurukira nthiguru ici riu kuigwa muntu agucita moyo na akora ana bonde kana muntu amba kuona nyanto tibo bara bothurene agatonya na ngari abatiranga wengo inya akenda ochiura kana kaigwa muntu ochiethire nyomba kana kwethiria bangi nyomba kana muntu inya na muchinka jwa wakora thakirinde akiria agutonya kanisene muntu akora thanto if these issues will not be handled or treated we will continue experiencing crisis ira tukuona nthiguru iji na crisis ii tukuona na chio inya GBV tukuona mantu ya gender based violence yes jamono jaja out of from wounded people oni gweta sometime maua warned bitete kuthithia mantu ya mentorship na twikara nthiguru na tongeria na ingo shukuru nya tongeria bau bakithe tubo kara nthiguru bona na tanto bomba otetheka twikara nthiguru na these leaders tukiara mantu ya mental health chibu akeja gwitwa akira watiri ethe kwina mukuru ukura mwana no ntwa kwingo school twata kuthingateria mukuru emena mwana uju no ntiba boy bakosanire na mwakuru we they divorced so areona kana kaka akona ngina so kana kaka tena nyama kosa ko imbecha kagitate kero kete kagire na ndikeja noe ithe ekora yeka kwenda kura bru na kurikana maybe na mantu tera bakuru exactly so ona kona kaka displace ra kana kaka kwa hivyo rede ha mantu ya yondo jaraka kwa resolved we will have a sick community a sick village a sick society and a sick nation it's that serious what about mturane ndi ibo kwari na bukona kithenji ati karibu rarakari right bure achore bukwa identify bure antu bamuchi bukwa identify lakini kithenji ate kwenda gwikwa cibitari number 1 ate kwenda kwarirwa kithenji akurekana na ngugi kithenji yani akukara kithenji atirari kithenji wa ukabiri na kithenji akuri otethwa tubati gwita kithenji kinga gucokeria continually nontu ni kwenda mauri yaro kuria you know you asking practical questions nango ndo gwashwa inya mutegeri uro thikirite kiure kiu na kwenda mono ngicokia thank you because those are so many questions that I get even when I go to atenya ground kuita nantu mauri yaro kuria no kuria mauri practical so ikwethera kwena situation yo na muntu uju kugintu tuta denial mathogani jampinyirite indajiru mathoganyu ngugi ni irandemere family ni irandemere mantu amingi yandemere na ndituka ngukarora ngukara indi nti kuona oni ndiona ija ka bad luck kana ndiona ija ka utithina always well indi antu bara bambije na bara kwina ani iba kuona kwina thina na iba kuona kwina change yes kona oh Denise yetite kana kithenji yetite kana mutuma kana kimathi kana mwendo kana kendi kana wevo tuthikira tu amenyeretwo kara kiumia atiriti na bire atiriti ati chinchiti nyangu ai ari kwina thina na ni ombira ngakwira gike undi sawa akwendwa mwirite jo wakwa indara gwita kugine ri ubati ndi yogwe ati guchiere watire ri arega kwiri biume biere mwana we na kurigo imbinda di korakarira na dadi neta mama korakarire ri arega gwita kugine againe bia kore aretanja ati kwerewa we na go affect kinya uri onge we mucie bu butikiewe na tikuja kwithura rimwe muntu ga kwenda kurega kuona but they are sick na denial is part of the disease kurega kuona bru atena insight is also part of the disease akwenda kwera mutegeri amenye rimwe tu turika to a very good degree either ekwaga umenyo they are sick but they are not aware they are sick naomba inya kubera naomba inyo muitake arene kana mndora menyerete ku mama na nyanje okethira ari mama na ara mutarone omba inya gwita kumugira mutarone yu amwira ithi ongania kana ngino ngania utikuona utitite bwa kana ndiko ku mama inya mathakene akethirwa hena reason yewe ni kinundu ako mama mathake mathakene
no kwera for example nyomba ri gati bundira tigere nyomba bukara uni nyomba era ntimi kara thai mwanka mbake nyomba ingi nene it could make sense but to him or her ne make sense. So situation jera mutegeri there are two options muntu either pomudikere pomutegere and you do nothing endere gugitate kuingiria or you choose to compromise. Number one, pomuchwero tungata nyekethara te kwenda na igukarawa. For example, but we actually, let me tell you, 90% ya cases ira twithawa twina cio rehabilitation 90% kaninya psychiatric unit they are not voluntary. Ni muntu aikitu cha lazima kama muntu aikitwe ate kumenya pamo muntu natagaira family kono nchobia muthiria karetro bori mukayo nyi muntu arirwa kwina ngugiro onekanere mali fulani utwite tukagita atia twatege akinya tukayugethiri tuingire tukambire matibabu professionally na ndiriro oreta muntu uju ntuteka kuimenya one tukambire matibabu we have a way of dealing with it na muntu uju professionally twanje no kumutetheria ona nae ena thina professionally tina mburawa treatment ile ngeno tu anji mutu mambire matibabu nyato manyana ko thithia matibabu or we can sometimes we even sit down with them and they are like enyo daktari nkuona ndina thina so professional mtoto amuteria with time nirona ndinya bamunya batwira babuja inya after tukuinga iba iringira family kwa berebeje bankethie enyo indira ali araja and the family is like atirona nae ena thina. So we better risk either we risk watching this person endelea engeria akua nathira kana to risk wikinya mtu matibabu nyake no ankwera mutekeria menya atiri mtu atikumenya na ajitwe so babu ibu kumenya. So if you don't do anything mtu teria mtu riko kithari mbua for example inda atumire mandawa ya kulevya ndaumenya ndona ntu chierewa kana family ndetho ndina mantu issues nyingi cia family ndawa tu stress ndawa tu mirimo ya mental health twariria na nyantu chierewa babu bware go ntungatira omenye nkendera kugitate kwingiria so rimwe ntu ibaikayo kainya na ndagwa kainya ntekuga na mboragwa we try to look at the most friendly ways. All right na ndio rimwe imbetete ro inya ladies ukethira mtu andress very well amevaa vizuri sana very smart na card bag aijingo gine agitite aitite ende tengo gine okuona bangi na babo bakairu in other ways the target mtojo ume from one point to another one pamunyi batheka one unfortunately muntu kuinyo tealiria mantu angu ginya te interested na mantu ya umwira indikita kene na ara kiarene ari ina waurire rukone na ndipo amwita au atia imono thairi nyamu ari bamwi bathekawa tunawafanyia matibabu na wanapona na wanakaa maisha sawa sawa. Neboka sana niko na morekere kwa berendeka chetu chikuthira Dennis na onde nenda tukirikiria akwina mtu maybe arenda kuona kithinji kwina mtu aina mtu maybe akwenda atungatirwa na akona kirie wete sawa unyubo muthwanio abute sawa sawa utire urutangu ina Someko Wellness Center andikindo teka kamereu twire migambo ekuwe mwicho na mbekuwe timu na ratumbikyo kugwatendera tukwenda guchwa ambere mutegeri namba 1 kethira na kutuithikira na ditethi mwewe kana karamu kawe eje andike namba eci ekwa ngaejana na tukithiriria mbire mutegeri ura ukurukira manto ya momo there is hope. Yes. Nekeja tugituma uruweje antu batu tukira rukirin na ntukwingi mutegeri wirigiro ido imuntu kumenya Mungu na uchikira wirigiro maisha ene jaja no kakodemu rujo rwaku rutakinya utikumenya rujo rwaku rukaria atia kwina muntu ochitere moyo no nto bakuja kwithira mwarujo apply tanguge akuthiria ku graduate aga nguge achita moyo after 3 weeks ile family receive emails na baruga cia mwari uyu akira wakwe wangugi ende nduje na achitire kankwenda kuga atiri utikumenya rujo rwaku rukaria ate kinya kethira na arua tugire even if you have a bad day it doesn't mean you have a bad life. So don't give up on yourself chiumie
nekeja kwithirwa no kuigwa inyekera uchiumia uguchikira inya lakini manto jajo kwandama imanto ja maingi muno ugakira aria eyo tungatirwe aria na mutaramu mbo gutethia kana mucore urokumenya muntu uyu atikuthuja atikwa aria buthuku ukombo chiaria nikenda umba gutetheka no ntuko open up is the biggest kana first step ya kwenda ya gutetheka uguigwo inyiritwe angondo kwira mutegeri step ya mbere ikwaria ugo tuthikira waigwa ati nyewe kwina wirigiro na kwina utethio step ya mbere aria na muturi aria na mucore kana wije nya jaja tuisome kwa Nezen Rehabilitation Center kambakia uturiongere tumpe gugutethia so ukenda kuthona mutegerio kuna mwendo waku na remerio nchobi thigara bangi kana nya mantu ya depression tukie namba yakwa ya thimu ndingire na namba yakwa ya thimu ni 07 22 583 376 07 22 583 376 kana ndingire na namba yengeje 07 0153 2840 07 0153 2840 kana turiongera arakamba kia makutano mbere ya Meru National Polytechnic tukomba gugutethia kana nya Meru General Psychiatric Unit we yare Orima Dennis nkomba gukuthikira na tukomba utethania kana kinyori ingire Annabel no tu netherwa araja Kirimeru TV o thingatirio mwira daktari uro kwaragia bu antumbira gujukia na mbewe ntethia na mbewe agagutethia otherwise let's keep the hope your good days. Amen. Amen. Your good day is coming. Nibega sana amutegeri wa Meru TV nibega sana Dennis no tubakuja na tuketa na mbere na kuja na Dennis urengina nikikeneta na mbere no tutomede mantu jegi ugima bwa mathugani muthoni wakiramana ireto yakwa ndibwe no tubotuthia atira kimitando yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinyo tuthia atira kire signet na pang Meru TV to guchokire nkatho chia mwanya urimbetukiria atumbe kuthatugigira gatanta mubango yo turuari ndruona kinya thithano ankethera ngichokera kiri mubango jwa the way withira wina kaita kakea